أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها أعظم زاد، فإنه من فضل الله ومنته أن جعل لعباده الصالحين ومنها أشهر ذي الحجة، وقد ورد في فضلها أدلة في الكتاب والسنة. منها أولا قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم من أئمة المفسرين. رواه البخاري في صحيحه. ثانيا من الأدلة فضل هذه الأيام العشرة ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة. قالوا: أي الصحابة؟ ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري ومسلم. وقال في الدليل الثالث قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن كثير: أيام معلومات هي أيام العشر. هكذا قال ابن كثير. الشيخ سليمان رحمة الله عليه وقال: إذا قلنا وإذا قال الله سبحانه وتعالى في أيام معدودات هي أيام التشريق، وإذا قال في أيام معلومات هي عشر ذي الحجة. Dennagal yettero nden tabitani Allah tabaraka wa ta'ala oɗo hamdiduɗo e yettede waɗuɗo ko jari yettirede haray miɗo seedo wonde reweteɗo ala e goonga simona kanko subhanahu wa ta'ala, kanko tun tagi, kanko tun hana rewede. Do seedo wonde annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jeyaɗo Allah, ko nelaɗo Allah, wona o Allah, ko na reweteɗo, ko rewowo, ko ɗunaɗo Allah, ko ɗofteteɗo, wona yeddeteɗo. haray musidɓe tedduɓe miɗo yamira hoore en, yamira on hulgol Allah tabaraka wa ta'ala. wiɗen ko ɓuri moƴƴude e jooɓa ko jeyaɓe Allah ɓen no yaada ka Allah ko kulol Allah. si neɗɗo heeɓi kulol Allah haray goto hula bone makko, si goɗɗo waasi kulol Allah haray hay hunde hay goto daɗali bone makko. no jeeya e ɓural Allah tabaraka wa ta'ala e moƴƴere makko nde o waɗani jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓen teretiji mawasima jamɓo mawse wiyen settoji ka baraji awete ko on tigi hino waoya jango yawmal qiyama. seede aduna ɗo ko ngesa. jomirawo subhanahu wa ta'ala ino wi: wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. nokkugo ini: wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. haray noon hiɓi ɗiɗo teretiji ma ɗiɗo settoji
ka moƴƴereji ɗin remete aawe ɗon ko hino wawoye tette janngo yawmal qiyama ɗo jeya ɗum ɗiɗo ɓe wano suumaye wano sappo donki wano yani honne ndete ñalaɗe ɗe andanɗa hoorema moƴƴereji ɗi tawata si tawi onde ndete neɗɗo on tinniki o waɗi baraji ɗin ko duubulte ɗon horugol yawmu arafa nelaɗo maaki ahtasibu ala llahi taw yani onde ndete yawmu arafa jomirawo subhanahu wa taala kaffiru sanatan qablahu wa sanatan ba'dahu haray ɗiɗo traitiji haray no jeeya e majji o sappo donkin ɗo njelo kam min unasin kanu mana fi sanati lmadi aw fi lami lmunsarif rahu ila rabbin ko njelo wondunoɗen ɗo rowani waɗo hande ɓe yeehi no jeeya e moƴƴere allah heddingol ma heddinalan ha tawe ɗen e ɗeɗo balɗe sappo allah hawrintini kadi ko hande woni go'o siko hoorowo siko ittowo sadaga siko juulowo si tawi onne nete ko kala julde piiji ɗi fof no jeeyata ho dawgol ka julɗe fil fara'id wal istiksaru fi nawafil ko noon ɗuɗɗingol naafiloji ɗi e dawgol ka faridaji ɗum ɗo no jeeya e moƴƴere jomirawo subhanahu wa taala nde waɗi men no jeeya e dalilaji balɗe sappo ɗe ɗo ka deftere allah jomirawo subhanahu wa taala wondi woni wal fajr walayalin ashir walayalin ashir ɓe wi joni ko honto ruttotoɗen koye karamokoɓe men ɓen ibnu kathir rahimahullah de ngeli oɗo ko taalibajo ibnul qayyim rahimahullah haray oɗo no jeeya eɓe allah famini deftere allah nde firo deftere allah nde kanko o wi ko faada almouradu biha layalin ashir o wi ko ashru dhilhijja o wi ko ɗum kadi ibnu abbasi makuno wa ibnu zubayr wa mujahid wa gayru ɓeɗo fof koye aimmatul mufassirin imamul boukhari fillorini hadise on ka sellude makko idan ƴewtende no mari iyal haray e gama kadi abdoullah ibnu abbas oɗo hadise ko aslu min al usul fi hadihi l ayam hada al hadith abdoullah ibnu abbas no mari hadis abdoullah ibnu umar no mari hadiseje ɗen hay ko seeɗa ɗes lutoni jendoɗen hay hadise abdoullah ibnu abbas o maaki nelaɗo allah maaki e gowo e dina wo ko ni allah wi'i nelaɗo maaki garamo ko ɓe maaki ko ni ko ɓe haalata ka dina qala allah qala rasul qala al ulama jongi e sahaba en ha meme karamo koɓe ɓe wuuri duɗen ɗoɓen ɓeɗo koye karamo ko ɓe wiye ko ɓe tato haalata ka dina allah wi'i nelaɗo maaki karamo ko ɓe maaki o heddi kon ko ya jaɓu jokka ma filloɗa haray ɓe maaki ala e ñalaɗe ɗe ma min ayam sigatu nakira fi siyaqi nafi yadullu ala lumum ma min ayam ayam ari ɗo sigatu nakira fi siyaqi nafi ma min ɗum yadullu ala lumum ɗum kono tindina hon ɗum huɓintingol yewtere bimana ñalaɗe hitade nden fof ala al amalu salihu fihinna tawata eɗen ñalaɗe ɗon golle moƴƴe ahabbu ilallahi no yiɗa ka allah ma no yiɗa faade allah ha hewti min hadi l ayami ashar ko ɗum ɗo so yi ɗon dawa ɗo e ɗe loope ɗan ndiyam wallahi ko ɗaɓɓere toon ɗi tawi joni ko ɗi addunoɗa ɗi hotinata e mum laada iɗara basi onon ɗo faa na honno nette nargol heɗagol nargol juulugol arno ko ɗaɓɓere mbuuɗi arɗon madina tawɗon noon ɓa ko on julɓe arorɗon juma on arorɗon juulugol ngol seede muɗum dimension arata ɗo juulon ceerɗo joni noon si a yi on tigi dawi e ɗan ndiyam e ɗe loope ko fii o heɓu tono mawɓe men ɓen makayno kadi kamɓe kadi e pular men ko sattinorta setto ko fiya sottinoye dabbunde par ce que ko fiita waano ko fiya waɗi sagare waɗi waanotoɗo watta sagare waɗi ko waare nde okka waara o yaɓa nde warba ɓiɓɓe ɓe ñaama kanko watta sa sa faala lowde sagare be rema be waɗa ngesa sattinoɗa setto ɓayinna kadi ko jiiɓinete sanki yaya ko yaaka ko tamaw bay ina ɗum haƴa tan ɗum koɗel yakangel una ñaama joɗɗa haɓɓa dara ko heege ngen ka tande ma par ce que ɗa felliti sa ñaami
awdi hokkom a felliti ɗo hannde kan no mo hirsi ɓeyga muɗum haray ɗum koyo jatodire follere nde hara waynodire koso haray ɗo wondema ala si ha hewtiɗe ɗo ñalaɗe joni noon ko ɗo profitete Allah tawnima hiɗa selli wakkiloɗa joni noon sahaba en no yino ala ko heɓata baraji ala ko heɓata moƴƴere ka Allah ala ko weltinta Allah ha darodugol e heferaɓe likay takuna kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatu alladhina kafaru sufla hari ɓe yaari ko weltinta Allah hayde ɓe nene nelaɗo hay jihadi nelaɗo maki hay jihad ɓe waɗi istisna ɓenni sina gorko o yaltida e wonki makko e jawdi makko ndin o yaha o haɓa ha jawdi ndin lanna o haɓa ha yani musi ko jooɓan fof jawdi ndi fof lanna o ware toon ma o mayana hoore makko ko oɗo tun fatata e gollugol moƴƴere ɗe balɗe sappo ɗo fa bushra lakum fa hariyun lakum ɗum ɗo aray ko welo welo moɗon wakkile tashammaru ñore haray no jeeya taho tawata o yiiɗo diina kañum wonnenete seede ko Allah on tigi ɗaɓɓi wonno si hawrino tawi ko programme dennabo ma peera ma goɗɗum go'o haray on enete ewji wakkilata ko tolagol juulidde nden tew fi leetugol kono so yiyade ƴawi e moto ande hewti nokkugo haray tigi tigi on ɗo saari nden tigi tigi on hari min meeɗi faalama noddude ɓeɗo yame mi alhamdulillah tawi weɗa meɗe yaafino e moɗon taho joɗɗingol on ɗo haray on nette mawɓe nayeɓe no gaa haray on karamokoɓe no gaa ko noon honne nette yimɓe tedduɓe tawti noon sukaɓe haray meɗe yaafino e moɗon kono ɓennay koko wari bayillojo on ko lanci kabureru ɗum o andi ɓana a wiira joni mi ari haka oto hattata ɗon min ƴetti taxi moto haray honne andi sa ƴawi e taxi moto faydi ka honne nette wiigol ɗo haytuda e concol laaɓugol e ɗan ndiyan ɗo haray honne ko ɗum waɗi ɓornagol ɓaleji fewdo ɗo ɗum honne jeeya honne nette e haqqille haray e yiltotoɗo e hotuba meɗen on ɓe nelaɗo makini on tuma imamul boukhari fille hadis on jomirawo subahana wa taala wi nokkugo kadi jante inde Allah e ñalɗi kontaɗi o ñalɗi andaɗi afan o andi ɗo toon ayyamun ma dudat cheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi ɓe maki ɗon haray ko 11 11 12 ayyamu tashrik ɗen kadi no ara yeeso men amma si wiyama ayyam ma'lumat ɓe maki haray ko 10 donki go'o jom ñande go'o donki ha ñande 10 haray ɓe gandi ñalaɗi ɗiɗi fayɗe ka Allah molanade no wiye yawmu arafa no wiye yawmul eid on andi no woodi wiɓe ñande iidi wodi yiɓe iidi ñande iidi yawmul eid no ɓuuri yawmu arafa woɓɓe wi ala yawmu arafa no ɓuuri almuhimmu si Allah tawnima ñoronaɗa fou hino ɗo hadise Abdullah ibn Aday ko ni wiiri Abdullah ibn Abbas ko ñalɗi sin 10 ibnu kathir kadi no tawtimo kamɓe ɗiɗo ɓe ɗuuɗa lorrude nayi on e hadise ɗimmo o ɗo no wawi wawoya hadi an ibnu umara radiallahu anhuma sahabajo ɓiɗɗo sahabajo eggi e nelaɗo sallallah alih w sallam nde yewta ɗo no mari ɗaɗi o kanko kadi o maaki mamin o wi qala rasulullah nodduɗo wa umaru baba kono o wiyali qala abi o wiyali qultu an o wi qala rasulullah musidɓe mimmi ɗo wasiyo en god haalowo e diina fo yo wira hen ni andi no woodi faljoɓe ɗum ko faljere molnani wiya nelaɗo maaki ɓenno gonɗo wiɗa ko mawɓe ɓe mbaymam an a famali oya wi nela adday kadi wa nelaɗo on tuma noon si naya addu babiraɓe e nelaɗo hiɓɓidira haray ɗon ko faljere si wiyama nelaɗo ɓatum Allah wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haranka sa yewta wiya hadise nelaɗo no maaki nokkugo ni ta ko ɗum wiɗa wona ya goɗɗo wiye nelaɗo maaki wiya kon ɗo wiɗa e babiraɓe meɗen ɓen no wawi makude kamɓe kadi koɓe geeɗi ko honɗum ko yaaka sanketeɗo ko tiga aweteɗo ko bantar aweteɗo ko ni kolmbirte ko ni howirte no dammiɗa no nemoraɗi dankorten ɗum ɗon haare babiraɓe meɗen ɓe sa addoyi ɗo kadi say fawsani ɗo a wimo yo falan en ɗo tuppal o wata sa wi yo moɓu ɗo wongoro o wata waɗi o anda wona golle makko ɗo haara mawɓe men ɓenno ko karamo ko makko ɗon
hono so hewti ka diina wiiɗen diina ay kun ɗerun ɗo e fanɗude ko tato tan haali ko aayeji alqur'ana hadiseje nelaaɗo kun e fanɗude hon ɗum kañum e maakuji karamo ko yoni on noon kadi o wi hon ɗum ma min ayamin adamu inda allahi subhanahu wa taala habbu ilayhi l'amalu fihinna min hadihi l'ayami ashra fa akthiru fihinna min altahlil waltakbir waltahmid rawahu imam ahmad fi musnadi kanko kadi o wi si ɓawe ala e ñalaɗe ɗen ɓurɗe mawnude ka allah golle moƴƴeta no wela allah e majje ha yoti ɗe ɗo balɗe sappo haray o to wi al amalu sali o to wi yani on nenete al amalu fabat miɗen andi no golle on nenete ilayhi yas'adu al kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u hay sa wuri konngol moƴƴol sa gollata ko moƴƴi haray ala ko ƴawna golle ɗe ɓe maaki sifa o e hadise no maaki ɗen noon kalannitoɗo ɓe ɗuɗɗine wigol la ilaha illallah at-tahlil ɗuɗɗine wigol allahu akbar at-takbir ɗuɗɗine wigol alhamdulillah wat-tahmid imam ahmad filli yani honente hadise on jowi on haray kana sa'id ibn jubayr rahimahullah wa huwa alladhi rawa hadith ibn abbas as-sabiq on filli hadith abdullah ibn abbas as-sabiq radiyallahu anhuma idha dakhalat al-ashhur si balɗe sappo ɗen naatino ijtihadan hatta ma yakad yuqdaru alayhi rawahu darimi wa huwa hadithun hasan o wiyeteɗo ɗo sa'id ibn jubayr hadith sappo donkin on naati wo o tinnoto no tinnare nde tata yani hone ɓattatake no tin ɓe andi kaada ko jeeya ɗum e af'al al-muqaraba yusiku yani yakadu konen yaqrab min ɗon ko golli gooti haray jeego on hadiseje ɗe amiyana dalilaji ni qala ibnu hajarin fi lfatihi walladi yadharu o inni oɗo waɗɗo saru sahih al-bukhari ka fatu albari o inni wondema walladi yadharu o inni nden hunde nde ino feeña anna sababa fi imtiyadi ashri dhilhijja o inni wo ko feeñi kon wonde sabu ɓurugol ɗeɗo balɗe sappo yani hitande nden fow limakani jitimai ummahati l'ibadati ko fi hawtitugol ko nokkure hawtitugol ko nokkure nde hawtiti e muɗum neniraji dewe ɗen wa hiya as-salat was-siyam was-sadaqatu wal-hajj wala yati dhalika fi ghayrihi arata ko hina ɗum ɗo julde wo korka wo sadaqa wo yani hajju o yaaɓe hajju ɓen ɗo no andi woni ha yontere janggo yawmo arafa ayiye contenaire ne andi contenaire aji ko baye huɗo ma leɗɗe bantara waɗa toon ko keeye onon noon wonɓe gaɓe ɓuuri andude contenaire 40 pieds gaare ɗum waɗi sa yi goɗɗo nana min mi yaari sifa saudi gaarowo ka ɗo ɗanɗiɗa sa nani te ɗo hay ɗen si goɗɗo gaari ɗo contenaire koɓe raɗoma takko ɗon taw ɓe sikku ko a gujjo contenaire gaare ko woni toon ko fo ƴette okkitire min ko makka mi yawmu arafa a tawi woɓɓe no waɗi ji woɓɓe no waɗi ɓira woɓɓe no waɗi kosa woɓɓe no waɗi buutuji woɓɓe no waɗi cuddaji woɓɓe no waɗi ngawluji woɓɓe no defi pilaji ñiiri 40 pieds on ko watta ko 2500 pila yimɓe guluje ɗiɗo e temeɗɗe jewo ñaama ha fittera reedu ndu wonnene tewa ƴettorde mo ƴaana immo ya araɓe aɗanma toon gosol fum waɗi toon lemu ne waɗma waɗi toon yani honne pomure ñaama yara immoɗa yaha kala kartowol ngol tippuɗa e mo yawmo arafa wona ko soodete haray ɓeeɗo kadi ko mbuuɗi maɓɓe ɗin no yurmaɓe ko baraji ɓe faala haray ɗen toro allah tabaraka wa taala yo allahu waɗu en waɗoɓe moƴƴere e ɗiɗo ñalaaɗi aqulu qawli hada wa astahfirullah alazim li wa lakum fastahfiruna wa ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل هري مسئتجب ميدو وسيو
ɓawde nanɗen yettugol Allah irritanomo kanko dumana rewde siɓa ko fuɗɗorno ɗen kon juula e nelaɗo sallallah alih w sallam yamira o hulgol Allah yamira hoore an wiiɗen harayno jeeya e ko ɓura yiɗede ko ma yustahabbu fi hadil aya premier e ko ɓura yiɗede kon e ɗe balɗe sappo ɗo ɓay gandi piiji nayyi asluji no toon assalatu wassiyamu wassadaqatu walhajju awalan assalat julde nden yustahabbu tabkiri ila alfaraid ɓati en wiyata joni fi balɗe sappo ɗen naati yen ɓeydu waɗen fana jeego ma waɗen futuro nayyi la kono dow heɓa saffa arano go takbiratal ihrami on ɗiɗi wona adiɓe arde wandi wano ka juma ɗo adiɓe sen malaika aray ɗo jogui kaye adiɗo arde winda e deuxiéme troisiéme quatriéme ha ka dernier woɓɓe no mari kadoji gueloba wa ittuɗo gueloba sadaka woɓɓe gaari nan woɓɓe on endeten gaari baɗi woɓɓe on gertoga woɓɓe woofonde woɓɓe hay fuuj haray joni noon ka fariddaji en ne ɓeydata koya dow tawa nde sandi no wiya kad gamati salat kadi iɗa ka saffewol nde imamu no wiya allahu akbar iɗa dari ka saffa wal iksar min annawafil e ɗuɗɗi gonna dawɗo ka juulirde wo darɗo dawɗo ka juulirde wo feere wo ala oɗo hiɗen andi on nde te o ɗuɗɗinayi nafiloji ɗi fa innaha min afdalil qurubat waɗi noon julde nden ko jeyande e ko ɓuri moƴƴude e ɓattorɗi Allah ɗi julde nden ko kañum woni en julde nden wiɗen ko kayre woni en kala ko woni kon ɗon ko ya wattu ɗon 0 wona 10 watta ɗon 0 wona 100 watta ɗon 0 wona 1000 watta ɗon 0 wona honnete 10 000 watta ɗon 0 wona 100 000 ko noon sa itti julde nden haray ko 0 ji tu woni ardodir sifre zaide sifre yo sawi sifre sa waɗi ɗo 0 a ƴetti 0 a watti ɗon ha timmi 0 ji nogay ma temedere a tappi ko 0 yalta ɗum waɗi mantugol ɗo kaarijo no tinni kaarijo no tinni tawa o juulata haaju makko ala e julde o juuli wo ñande balɗe kanko ko laabi tati o yette ka juuli ko ñande juma e ñande iidi e ñande siɗɗo makko hiɓɓuɗo maayi ono baba en makko israɓe makko kaw makko bappa makko ara o suusta ha yimɓe mo wowta arde ka juulirde ko yeeso ga jogii place wo ko ɓaawo won o wowta haray mo huli joni noon ndeɗo julde ko min afdalil qurubati ko kayde ɓuri moƴƴide kala ko ɓattorte Allah ko ɓattorteɗi Allah ɗin fop ko julde nden woni go'o haray hino hadithe on rawa Thawban radiyallahu an qala Thawban mo fillanade ɗo mako nelaɗo seede julde mara hay hunde e nan julde nden nde mara nanɗo en wi ko kayre hiya afdalul qurubat ila llahi subhanahu wa ta'ala jentoɗen Thawban imo sifano en o wi qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul o yi ɓe sahabaɓe ko umana ko odowol si o wi o nani haray ko gonga o nani mi nani nelaɗo Allah no maaka alayka bi kathrati sujudi lillah no defima ay no waɗɗi e dow ma ɗuɗɗingol sujjangol Allah fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم في صحيح وهذا عام في كل وقت وآكد في هذه الأيام هذا لما كنا نعلم بما ندفي ما ننقل الله سجود كثرة السجود لله ولنون أسجن تا الله سجد ووتر سيونا الله ودانت بيجري gogon o ɓantirante sabu on nden sujudere ɗon daraja o heefirane o itta sabu nden sujudere ɗon bakkatu ma ɗum faljere ma bone ɗum noon ɓe wi
ko huuɓitu ɗum e kala waɗutuuji ɗin no tenti e ɗeɗo balɗe ko noon kadi korka kan asiyam lidukhulihi fi l amali saliha ko ɓanelaɗo maki ma min ayamin il amalu salih habbu ila llahi min hadi l ayam alsiyamu dakhilun fi l amali salih fi l amali salih afan korka kan ko natuka honnoyde te e golleji moƴƴi ɗin seede mum daren ɗo nelaɗo hari hoorayɗe balɗe jeenayyi ɗum hina wahabiyankoɓe mamadrasa dey holmanni ɗum wa an hunayda tabni khalidin ko gorko ni aɗa no woodi jogiiɓe inɗe no wiye honnoydete hunayda no wiye hamsa ɗum ɗo honnoydete talha andi no jogii tawol marbuta kono wara ko worɓe animraatihi ay sa wi a fillatako ɗo e ɓeygu ma ɓuranima ganda gente moƴƴa de wa fa an hunayda tabni khalidin animraatihi an badi azwaji nabi sallallah alih gorko on kanko wiyeteɗo hunayda on o eggi e ɓeygu makko tawi o yahay ka sonnaɓe nelaɗo huɗo waɗi ɗo si ɓeygu ma no yaade ɗo hiirinoyo o yalta ka moƴƴuɓe anno ɓene yaade ka jankari men waɗa ɗi tati na ɗi tati de ɗum ɓuuri hay temeɗɗe joni noon yo allah tawara ko tambiɓe deftere yarana deftere talan tasir no wiye talan ɓe okkon talan ɓe inna talan ɓe dara talan goto kala ño amodimo min miɗo gandi e men porto bula u yagal waɗi siɗa ɗaɓɓude bula u a yiidi e porto kala majjaɗo allah ko bula u siɗa faala yiide ka iblisa seppata daru kikalaje porto ka yiɗama yo andi ko iblisa dugulaɓe kono ɓeeɗo no nalɗinimmi ata e ɓeygu maɓɓe no yiɗi ɓe ño'ataɓe an taw jama on fof andari ami ellaji maɗi ɓeygu ma haalata ceerno ɗum ɗo ko ɗum no landigo oɗo sonnajo hunayde hari o yahay ka yoga e sonnaɓe nelaɗo men ɓe ñalla o naniri goto e sonnaɓe nelaɗo ɓen no maaka on ɗon o wi an badi azwaji nabiyi sallallah alih sallam qalat goto e yoga e sonnaɓe nelaɗo ɓe mo nani on no maaka kana rasulullah oyi kamɓe sari si ɓe yewtude fi dina ɓe yata moodi am moodi makkole ni o wi o yaali kana zawji o wi kana rasul fiyo konngol ngol heɓu valeur ande ko nelaɗo allah si fi dina no haalede ko non moodi an ala kana rasulullah sallallah alih sallam yasumu tis'a dhil hijja wa yawmu ashura ɗiɗi wa 3 ayamin min kulli shahr rawahu ahmadu wa abu dauda wa nasai wa gayruhum min قال الإمام النووي عن صوم أيام العشر أنه مستحب استحبابا شديدا يوني عندي رو جاكا كونيلا دو يتا إمون هورغول jongi go'o donkin ha ñande jeenayi tis adil hijja ko sonna maɓɓe ɓen ɓen no goto min kala sonna mum no ɓuri ɗum anduden hon ɗum watta ka suudu on no wakkilori e ɓe hoorayno ba jeenayi donki ɓe hoorayno kadi yawmu ashura ñande 10 jomɓen ɓe hoorayno kadi balɗe 3 fof e nder lewru woɓɓe wi 14 14 14 15 kono si a faala hay tum balɗe 3 e nder lewru ndu haray nde wonno yewtere meɗen nden nde wawata honno nette hewtoyde ka ɓure ɗeɗo ñalaɗe fof hatti ɗon saabu leetugol meɗen ngol andi sina wa ɗo no harayno ɗo hiɗen juulude ko 45 fuɗɗo wawnoɗen du'ade kono andi hande ɗo ko 29 fuɗɗinen hutuba o inchallah ɗe wawi darnude nde yewtereji 10 yewta on ƴetti goto on naɓori on gollitiri no ɓuuri wowlugol ɗo ñallal ngal fof hutuba ko laaɓa o si tawi heeɗiɓe ɓen nattorta hutuba o ɗum aray ɓe heɓay baraji toolagol ngo waɗi jongi tooliɗa ka juulide ko baraji tu windante ɗo ha yalta heɓatta ɗon noon fa'ida ko wiyete ko nafoore nde haray ko ɗum waɗi hiɗen hani wakkilade haray ka ɗen andi layyaji ɗin noon tu ŋappiteten ko kunni daren no juulire joni en wallini hutu wiiɗen ñande jul sa itti 1 million a soodoy ga baali kum hitande a wallini a hirsi
ñande julde goɗɗo ƴetti 1 milliard farangin senditani miskinaɓe ammo 1 million sooduɗo ngaari baadi hirson ɗo ɓuuri mo baraji nden ñande feetal noon tawa andi sa nawni ɓe wayrima ɗo a wowli goɗɗum tawi ɗum ɓe yiyal ka defte ɓe sikka a feeti mi feetal dey wiimi ñande julde amma si feƴƴi ñande julde ko ɓurɗo okkitirde buywo wotaw añan hoore mo mbara ɓiɓɓe no heɓi reede wa kura mo yiɗa wo no hollita miɗo jibinana boobo miɗo jibinana boobo mawɗo nayeejo o mamma sowo pay kum keccu fof mi innaɗi goɗɗum kono pelleto en ɗo allah no arsikude en ɓiɓɓe minen ɗo juulide kame woni julde ɗo wakijo ɗo ko seede ñande wo ñande iɗo tato hollita yara miɗe jibinana boobo miɗo jibina mais wino barakallahu laka fil mawhubil ha mi toni amen woociki joni noon donki ngari ɓe ɓiɓɓe fof hiɗa hirsisiraɓe ma en hiɗa aami wota taw hiɗa jibinana boobo ronkuɗa dammol o hirsana boobo ma wiya ko hursaɗo kono an hitande kala ronkana allah sunna annabi ibrahima sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ronkana allah dammol hitande fof mijiti ordonnance ko jelu ñamata ɓa ɗum kan satagol ala Ustaz en haray ɗo de on nette no manki ɗo hay si ko 500 adday an andi kay tadi ɗo wota añan hoorema baraji jani ɓuure ɓuyno ari woɓɓe ni dammol kol ardo e leeɓi muɗum hono mba jellitaki e hadise on waɗi ɗo kadi si awri tawi faydi a rewata e silsilatu alhadise daifa fayde ara yondagol ɗo hadise wayra siga andi deftere no ɗo kadi ɓe tarajo cheikh albani fima nas alay tasihan wa tadifa nden kadi mujalladain hadise 160 no toon a ɗen fof ko kaw wino wa huwa sahihun tawara ko daif kaw wino daif wa huwa sahih kaw wino hasan wa huwa yani sahih wa huwa sahih wa ko hasan o yiltidiri ɗin piiji ɗon fof joni noon siɗa tammiɗa wi noon ɗum sahahul albani saha jakar da'afa maɗa wiya da'afahu salfa jaka sahahu nden ko maafe silsilatu sahih haray o taŋañan hoore meɗen baraji ɗin jeeɗiɗo no wawi kafude nagge jowo no wawi kafude nagge tatto no wawi antumɗa wawi hirsude nagge yimɓe no kooja ha wayi wa karan mo yiiɗa wo sina windana ordonnance ñamata tewi ko ɗum sina o ma denna bo ma pera ko ɗum waɗi haaju ko o wundi woyayde waɗi no wonnanete ñamama ton wo ñamama wo ton fof no yiɗi haaju ɓuuri on mbal o wureere ko honɗum ko ɓa ton ñamete ko ɗum waɗi aremo siɓɓe tedduɓe joni noon ñande julde yo tew buuseriɓe ɓen liibo miskinaɓe ɓen heɓa ko tew ko ñama ɗum haray sénégal a yiyay ɗo goɗɗo mo jongalle on hirsa ɓe guuli makko tati mo kala gaari baali hara ɗiɗi fota e hombode ɓe wallina ɓe hirsa gayi baali e yiye taw kuuron fof no hirsa ko woni a yiyata no hirsa o ko yimɓe no hirsa dammi wallina ɗo a yiyat ɗiɗo tun no huttaɗa tato tun no huttaɗa a ƴakkay tew enen ɗo a yiyata toon juldere deedi yimɓe no duwano dogude accano mi haqqe ƴakke tew kono machallah joni fayde ayi ɗo si awri tawi duwanoɗo hirsude ngaari nagge jowiri nayiri hirsi ga mbaali wakum wa baɓɓa bana nawi kanko so neldima kuccunku a maɗɗoto kun jangga alal arayki hurufaji ɗen fo yalta musidɓe tedduɓe o taw ɗayinu hoore mon gollidowo e allah neɗɗo waɗowo dewal yutajiruma allah soode dammi hirson soode nayi hirson ko ñande wotere woni julde hitande nden fof mijiti sakuji maaro jelu wona e ñamede ordonnance ji jelu paasi jelu wonɗa yoɓude wona honente mijiti hon ettinoɓe ittinoɓe e jattoɓe e domoɓe e torotoɓe mijiti ko jelu woni iwde e juuɗe ma haray wattanen hilla inchallahu haray ɗen wawi darade ɗo اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار ربنا لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم احفظ حجاج بيت الله الحرام اللهم احفظ حجاج بيت الله الحرام اللهم ردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مع حج مبرور اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا
وأوسطه نجاها وآخره فلاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Kau ketika sampai di tengah kat sekalian itu kan, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا يجوز أن يكون